so ehia wa attention TV na no pe na video bi circulate wo intentan so ano de papa Obinim and na so dem nsenkyere na esi wo ne say eye correction de begu ni properties mo hwe mu no na 5 cedis wo mo ekere members ne say wa wonim say wo de 5 cedi na 10 cedi 20 abebo afare ne be you sika no wandome wo de me efe video no mra sesia. Maybe even not been here before. Eba chomo amudi sika beto amon sa mefa mo ade. Obi odi sika to obi abefa wo sika. Odi sika bi ato abefa wo sika. 10 ne 5 ne yejai ewa ha. Befa wo sika free ha. Mummu nyankopon. Mo respect God. 10 5 umunyame ana me kra so umume wa wudi sika beto wa me kan ade etre be fa wo 10 na wo 5 anya sa me fa sika na be ye no me ama wo me se be fa wudi 10 cedis ne 5 cedis abeto wa be fa wa de ekọ if you know 10 ne 5 ne yejai enfa bi meto abi ahayen to collection edem ho ayen to collection it in 5 ne 10 maha because ahayen to collection ahaye bompaye egu yesika so as a prayer seed no so the low e 20 uni 10 uni 5 who 10 or 5 enfa metum enfa 5 ne 10 metum eba sa tanase mewrade hu se woni sika mummu nyankopon on respect God ummu ade what the 5 6 10 6 eko de nyankopon ase ti na wagya mo man nsem bebere totomo no ummu ade na wo ba kura se na de ma wo ba ahayen to collection muntie announcement no se blogger be fa na bloggers fo na fa ma me kasa ne nko anamo ye free okay announcement you come abolo so fo nyina me kama all the branches me kama me dia metimiko Tema Accra Kumasi emo bi amfa 10 cedis ne 5 cedis emeto offering bo mu bio asida na ofeso den rade asia die shakuranya 20 50 30 100 eko uni bi atenase nefa wano e den rade ase wano asida na rade wope me da se wo tweme ne prophet request entry odi for back to back na trase esanse ni nua na aye wait na wo se ye hia difo na wono so be ma ye nchirimu na se bia na ne papa ye no ntiase wo ebi nso na ntiase wo ma papa wa ha se obema ye nyina yatie ho ase papa akwaba me yo so papa mo de nyame anim no kra wo ho ofe but and then so de special mirase papa ya uta share black red why what's your secret na and a black day and a red combine who got garnets days ni nyina no won ya wo share a black and white Tuesday right yeah it's a garnet a day of garnets wow one more tissue so say a day of garnets that is a black kakra a red kakra and a white kakra okay yes it's a very garnets nice auntie papa mo de nice obi a o pese what tissue so piano don't just put it just on normal dress no asoro ko okay and you know enye a very garnet e ma o kra mu utu okay susu mu no all left to certain level yeah I mean pe kristo mu nya atwo nti eno no sa no adi fo nkwa na se mimi se ye pedro metimi a so o feel so so she bia utimi she okay utimi she yeah papa e mo akwa baba tentative so papa ye nyina ye nim ne ekoso I hope say what ya atu ye papa bi na se ne waye e wo ya so de waye di fo yi e papa bi nim correction ba ya o che ne members ne se wonim sa wo di sa sikanketo ani bia sa ye friend sikanketo
sikanum sa akese wo ho wono no no pa akese no kwa ene bi mu so de nketo a kyerem so wo mbefa emfo no anom ne ye papa ye no waye difu sa na wo so ye nanka ekwan foforo ho wo se wo fa eka yo me das mami church fo na mami chia me papa me ya church of Pentecost papa be chia na mami chia me papa na na retire jiw akabwa the third ono na ejim tata osunsu madwuma yenko minu yakojo na ne Obinim asema wo kan mahwe mate na mehu na kojo obi a mami kan sere oye attention seeker aya o se kojo o din dada o sika dada na kojo o fame dada okay na o se asofu dwuma no ni nyina kojina social media for now ena the ever say Ghana nyina kojina social media na Ghana nyina kojina social media no o kaka ewieka na me ba kaka kra kojo asem we hu se kojo no mean to harm me di phone bi na collection de utimi nkase nia o pe ena nipa fa de emra ena kojo so on to correction wona sorry to correction ne mo ade a e wo kojo sorry ni if you want to go and see kojo than Obinim a your card a 50 cedis okay your 100 cedis your I think 200 to 500 say na bi asesa de amintimi nkire ake say wo 250 dia wonya hu ni eno kra wo kwa on trase ogina ho de sa count nyame be ye ko ewade be you see sa kwaji oil be a no ama oil ngoni fa ne dos kwaji ntimi internet ka so wo nyina enti mimi tumi hu se afa bi se obi anso amefa sika no obi amefa na je se omo ya asutie na so omo di obu ama omo papa no oh da bi o mu se asofie ne enyama mi ne ho eye asutie obey and command asofie ne obey and command ene wa asofie enam so ko hwe obi bi papa bi nti ana kojo so a system no mache na mu adwuma no o ha na pese odin ko a odin san ye kojo na Obinim say ye bai obi e ka bi obi e ka kojo na Obinim wa jibum eti obi wa hu kojo na Obinim nda obi wa tindi obi wa so a afasa wa beti say so fi wa friend kojo na Obinim bia mi nua oye na nya ameka oye na ye ameka eti ho no or the seek attention say kojo is still alive this time I think the last year but this year or be advise you to know more Emma de na brabo advice here baby crab bloggers ni before ka say kojo na Obinim say na so na dey egu whereby erusu ye dey engu ye eti no teze no sa na akoye sa na asofu bebre eye but me no to me no baby o ka so bia me for this can no one am any no problem kakra because say a seed na nipa ni be so ye nyina che say nyame adwuma no o fa say nyame nka ho a utimi wuti sa akoko yeah na eye attention bi na kojo pay wa but I say na advice and truthful yi ejo ye wie no and won say any ade e be kwachi and won say Ghana phone so de social media no na mfumoso wo ho nko na ye de ye pe say me tiwe say me ko yi me dross na say me pejam to kosora amo anwumi no nsia e be fa ba bia ana me chansi ada me fi wa no a e be fa ba bi sisi a it's any na some kase pa na ba thank you but yem promote papa YouTube na on media no promote papa and then some 12 for grab baby so asema ye twist no yeah and so ba kokojo na Obinim ho full video be dey e be ho e bia na e direction bi oh okay and na oje e bia na 5 cd ni sha wo bia direction dia 5 cd sen e bia direction no e bia o kan sika bi se bia fa 20 cds and for 50 cds bi e be direction na e ho kojo no omo afode according to kojo kra me I've been there before okay ye ma afode ye so dia ko hu so fo a
you give a small offering or small token. Okay. Etino idea meka say ukon ho abenya full video but once abeto social media no bloggers me twitwa no one you be kakra no come dey ba attack Kojo ene baba ni din so ayi aye say wa wo dey 5 cedi any 10 cedi buy no brabe dey be fo ade na ko transport no hu say nyame hu say wuni sika afa bi me ni ya adwen afa bi suso antwa yi ehon ni asem aha but me no mean judge Kojo sisi a okay because bia be ko na full video no ye dey ewo ho aye che say bia true direction na oba na wuni sika 5 cedi dia wo dey trance but eho kakra no kwa na ya dey yafa so full video no be ho because TikTok there I think 3 minutes 3 seconds 60 seconds near that day but in 5 seconds and you know maybe to me we say full video be ho say full video so ni ho and on one team and the publishing ba bonten dia and the normal attention say bia Kojo di ba be he was system no because Kojo be a from 2019 about 2020 so for pia no an din agina so areti asi Kojo na Obinim ne ye chi no ye ka no ho nsembone ye chi no ye ka no nsembone enso on so that say enti eyade Kojo na Obinim no why dey what was system ma check ni paso ye dey enimu no enti me to me na nyam wonwa papa because the directions no ye to me trasika to so say e bia direction we ye the 100 cedis na ye until the 50 cedis ne be ya nyankopon sa direction mama ka se be reject ya Paul ka se bi o se we dey free nyame we we su dey free me Paul enkom she ni bi wo ba e free me Paul okay enti ni Kojo na Obinim ye no enye bibi hu bia nemu problem e wo mu ni se asofo bi ye ne sin Kojo na Obinim ye no but omo mani mpienti Kojo na Obinim ye na aba ene ye ka Bible se men konyame nim ensapan yeah se office e ko na akoye no odifo akacho se fasika se bebo afode na ohun be soso a na wakopi ohun soso a enye police case because at the end of the day no so for na be diska odi bi be nyame adwuma no so for na de diska no wunya ko pon fi so be oni ya be nkuntada okay na redo bo fuka se mo mesra na Mexican ketekete na be kese ejo so fo a abe ibisela onyankopon fi sura ba wa be bunku ntane ya be bu se odi for the whole month sika se na onya the whole year sika se na onya ye but me na me e wo me nua no ho a me ho a e trendy a e ko viral a ni pe ka ho asem no oni se Ghana for me metima ka Ghana for e binu mo pe Kojo na Obinim asem dada enti ne ho bon dada excuse me to this way ne ho bon dada na me so me nua ba ne for Obinim so what I say enti asem ba Kojo ho a na be ka me what I say but Ghana for enipa ye mpeja nipa da de bia ye hwe asem a mfumso wo ho so what I say na papa mpacho 10 20 na me say skank 20 kono enye sika why say papa reject sa sika ana me ka say yes sika e bia aye video ni ba bi na ni petwa ene ye post but see enti sa na ye twa na ye post dia bloggers aye ne sa dia ene bi ni Kojo na Obinim ne eso nya abotre eso nya abotre because sika 5 no ye the so 5 so na ye 10 sa ye the 10 so 5 so na ye 15 enti se nipa Kojo so kuta nipa se nipa 100 kra ye mo wa asese ane ye hwe ye 10 times 50 bebere and bia o nipa 500 or then more 555 cedi times 500 bebere so what I say enti umpon kra no na won aya bi so ha ye hwe other negative side no ko positive side ye hwe because of instrumental say won nyina Kojo betuom ka o betua wa keska oba nso a sabi odware semra na oba na ankafum so ni won se nyame ni fo o ka se wo che nipa so mo afode ye because eduma ebi wo edi
ubedware etua wo naaye ubesori oba sika nsu de ye nyame adwuma no eni na prophet say an mo ba che say niska ye ntimi nkwa asori da bi nyese wo niska ntimi nkwa asori fo hye wotrim say who committed a man of God the prophet ne ba no dware wa hye atare wa toso ba de ase otumi hye atare ba ko saa sika nyankopon na no na eri adwuma na yedi bi enti sami ba bi a me ni wo problem kakranka sika na kodoje no me humfum so ba humfum so wo mu ni say ojina public announce say wow the 10 city 5 cities buy before ade ko e hona be fa ko no hona me ma seka ho ena so na Ghana fo eden e ka Ghana fo e la machine ana say bia ba ko na full video eden e ho bet ba bi kakra no so ade bi o kan say me pa cho wow wo ba 2 5 cities na me pa cho aya bia bo ho mo de na 20 ana because can say abro so family no mo target 20 cities enti wa kan so de ma I think say esa also ya so tie uni bi atena but obi also ya ne fe I could remember say Lawrence Tete or ya Santiman Crusade because and they are raising fund they start in dollars pounds sterling and so on me na a cities no mutu because so seed and it tend to blessing to me man kwata man wa frɛ me kwata ma wa frɛ me wo say almost the pounds ne ade but wo dey say o man reject there be one reject it rejecting no e na me hokakra no na me di minua no ho ya say ne akojoda ne minua akojoda ne obi ni me ye no e hokakra no anko ye bi ko hwe ndi minua na ne bu ofu kakra e na wo be konso no obenya explanation aden ama papa say on say we are saying certain nyina enye pe ene me nim sa ene se na kamia ese sorry no sikafo nkwan de wo say mami yenum say enye se eskafo nkwan de se ko se ba bia ya do era of the church no we use electricity you use electricity and they say etu instrumental ska instrumental so ka so bobo ni free oma ejaduma ni na is about money carrying it sikana na yede ye yakopon so ko wate ase se sikana na yede ye but the enkasa nyafo mema bi etira me kase ba bia me ni nua no problem ni ye se e me fa sika no e se bi nua ne ti ase se obi an na ho odin ebi ni bra pakese ba bi ni nkito ba ba tia de nkito de balance akase na chi that's all na esi ano we go get about 5 cedi ni per 1000 a kojo super ba ma foko upon 6 to 6 emu apanche beba emu api beba emu nyum to beba ebe ka obi mo bi asesa ama besa ayar sakra bebam ni pe ni begia beba afode ye enti mesem ni akojo bi ni se sa won de ka ni America ni se obebe apologize to the Ghanaians, to these church members, to the public of Ghana. Na Emma Christopher yem tomo. Because be no be bow. And I'm Santi Grano was sign. And the messenger. They say as a soft be shower. Many answer for no and Tom boss. Na omu say a son of man any more. Sikana so ya near the be any adwuma. And young consider na young some ba enkoye fear panic enko tom so na mum ye ne o metansa so biemu because obi obakro ni di ye be o mu gidi ekwanti eso onu su appreciate manya kopon e o bi se enkonya me fie nsapan nti so aba na kodwo o the 5 cities be about 10 cities aba yam som na ye enkonya yo se nyankopon be ye nti mi na ma ni so bebre obi ba na o che me na me ba bia be chim sika me ni ache pa wa be chemska meninda so ada se meninda wa cha cha me nya sika nko wa cha cha me mo wow wa cha cha me we me kan we be se papa de open chire mu do nti we na ya de a efe e hye nyame anuonyam na sofuru se tu de bia sika na be gina ye ntumi nche bi ma so de ma no sa no so ntumi fa nko papa hu se ho so ehun hia pa ehun hia nti kwadwo se 55 na wo mpa obi odan ni mu a wo chi into the boa no menka se be no me won so another error what I say also another error Jafta can say ora me economy ko din kunimu a na be fi bi fi ababia me bo afọ ne Jafta baba officer ne baba adam for ye na no odin so ye nti kwajo mesra o brother me no kasa bibiri nti nsem a me kan say ti asese sika na ba na kura officer esuama kwajo wo sika
Kojo was away state near the na say enti say oh enti sa say etisa kojo was ka kojo anya medwuma che all I say collection sika waje consultation fee we no dey be chaw na efi abrochire all I say agudie ni nyama awo enti se we ba crowd mi bo na all the go adem di chow bi na and so I lift in the grace of God I say but say baba ka say obi am yin sika nkon eh what I 10.5 no me jangu mi property so na hwa de e po am yi bi am me ready akwan kuma frɛ ne banku we di bi atua school fees bi aja say aya enti me de ne akojo ye no fa bi antwa yi fa bi de etina sisi kala de bi e me tuma no ti obi am ye sa mistake o me ye sa mistake yada se many odifo prophet request entwina edi nkonwam se ode niema atutu ya my misrew oye sofo na se watie unua eye prof ebia na oye penisen ebi nso no no nso eye penisen wa nyame adwuma no ye di experience na ye ebi one city no eno a na eboaboa no a ye de ye bibia eno so ekọ anim di mistake na ebia ye nua bema anase ye papa obi ni ma ye ne bra akasa se ankoye ti ohu senia obesi de niema atutu yi na woye right in so electricity ni niema no de ye adwuma no na odi members na ti so a wahwa waye pone me da se me ni odifo ene trance edi nkomo da se ne ye be chi na asamba bi kakra